radimo pasticadu od jučer od 8 na večer. Znači mi smo jučer na večer opekli meso, izvadimo opekli meso, stavili je, napravili umak, sondirali i pustili toliko noći da meso zori na 69 stupnjeva, a nekih 12 do 15 sati. To je komad. A ovo će on procijeniti. Mora se držati. Da. Znači sad je operano. Koristite i kao roštilj. Znači možete karamelizirati. Ovo je finska rolica koja je u biti obrađena u krviju prethodno. Samo je okrenete i karamelizirate sa svih strana da dobije boju. Možemo također sondirati tek. Vrijeme isteklo, onda ćemo početi dizati. Evo. Možeš mi dati ovaj za obrotnik? To je to. Znači mi smo sad završili. Ovdje znači ona čeka dok ne zgrije dovoljno vodu. Kad zgrije vodu, signalizirat će da je voda topla i nakon toga možemo ubaciti tjesteninu. Vratimo na ovaj dio, idemo na kuhanje. Stavimo recimo na power bust da nam brzo zakuha. Izaberemo vrijeme. Recimo, stavit ćemo na jedno 12 minuta. I ovdje izaberemo koliko ćemo vode staviti. Znači nama treba možda nekih 10 litara. Znači stavimo na 10 litara, otvorite i onda ona pusti vodu. Jednu tjestanicu, jedne rolice. Koje ćemo kuhati, recimo stavit ćemo na jedno minut i pol, dva, evo. I stresemo tjesteninu. Znači vi uvijek imate točno u sekundu kuhanu tjesteninu kako namjestite. I sad je u biti kad je kuhana tjestenina, samo je dobro isperete hladnu vodu.